Pozdrav svima, ovdje Omar sa Možete.com i napokon se dočepali Googleovog Chromecasta koji je do prije neki dan bio rasprodan na većini mjesta gdje ga možete kupiti za neku normalnu cijenu, odnosno $35. Danas ću vam pokazati otpakivanje i instalaciju s pomoć Chromecast iPhone aplikacije. Za sve one koji nisu upoznati, Chromecast je mala spravica koja će vam običnom televizoru napraviti smart televizor. Slično Apple TV-u, Chromecast vam dozvoljava da streamate video i audio s pametnog telefona ili računala na TV bez potrebe za ikakvim kablom. Za sada su funkcije limitirane na YouTube, Netflix, Google Music te bilo kakav video koji pustite na Chrome browseru s računara, mada je Google obećao dodatke u budućnosti putem firmware update-a. Sve što vam treba za setup je Chromecast te televizija sa HDMI konektorom ili naravno računalo ili pametni telefon. Uređaji koji su podržani su računari, Mac ili Windows s Chrome browserom, iPhone, iPad ili bilo koji Android uređaj. Poput Apple TV-a i AirPlaya, Chromecast streama video putem kućne Wi-Fi mreže što dozvoljava prenos punog HD videa. Da bi uspješno instalirali Chromecast potrebna je Wi-Fi konekcija, te televizija sa HDMI konektorom i po mogućnosti USB konektorom koji služi za napajanje strujom, mada on nije potreban s obzirom da Chromecast možete napajati putem punjača koji dođe uključen u paketu.
Možete.